العظيم من كل ذنب عظيم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا يا غفور يا رحيم اغفر لنا ذنوبنا نستغفر الله لنا ولوالدينا نستغفر الله لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين أستغفر الله أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا يا غفور يا رحيم اغفر لنا ذنوبنا نستغفر الله لنا ولكم من ذنبنا ومن ذنبكم نستغفر الله لنا
ذنبنا ومن ذنبه نستغفر الله لنا ولكم من ذنبنا ومن ذنبكم نستغفر الله لنا ولكم من ذنبنا ومن ذنبكم نستغفر الله لنا ولهم من ذنبنا ومن ذنبهم نستغفر الله لنا ولهم من ذنبنا ومن ذنبهم نستغفر الله لنا ولكم من ذنبنا ومن ذنبكم نستغفر الله لنا ولكم من ذنبنا ومن ذنبكم اللهم صل على سيدنا محمد به اللهم صل على سيدنا محمد به يحصل لنا كل المنى يحصل لنا كل المنى يحصل لنا كل المنى اللهم صل على سيدنا محمد به اللهم صل على سيدنا محمد به يصل لنا كل منى يصل لنا كل المنى يصل لنا كل المنى واجعلنا اللهم من أوليائك الفائزين يا الله واجعلنا اللهم من أوليائك الفائزين يا الله واجعلنا اللهم من علمائك العاملين يا الله اللهم صل على سيدنا محمد به اللهم صل على سيدنا
فائزنا يا الله واجعلنا اللهم من أوليائك الفائزين يا الله واجعلنا اللهم من شهدائك الكاملين يا الله اللهم صل على سيدنا محمد به اللهم صل على سيدنا محمد به يصل لنا كل الهدى يصل لنا كل الهدى يصل لنا كل الهدى يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فرج إلهي نراك وليس نرجو سواك فرج إلهي نراك قبل الفناء والحلاك يعم دنيا والدين قبل الفناء والحلاك يعم دنيا والدين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا
العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع بخصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله الله بلغ العلا بكماله كشف الهدى بجماله حسن جميع بخصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله رب بلا مثال حي بلا اطلال رب بلا زوال الله ذو الجلال الله ذو الجلال الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع بخصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله ذو العز والبقاء والمجد والثناء والمنع والعطاء الله ذو الجلال الله ذو الجلال الله بلغ العلا بكماله كشف الهدى بجماله حسن جميع بخصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله معبودنا أرض رحيم مشكورنا هنا الحليم مقصودنا دون العليم الله ذو الجلال الله ذو الجلال الله بلغ العلا بكماله كشف الهدى بجماله حسن جميع بخصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله سلطانون نون القوي رحمنون نون العلي بينون نون العلي الله ذو الجلال الله ذو الجلال الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع بخصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع بخصاله صلوا عليه وآله صلوا
Mengisi waktu luang dari pembacaan kasidah, kami dari panitia telah menyiapkan ataupun untuk menyantuni anak-anak yatim. Dalam hal ini kepada anak yatim ataupun adik-adik kami minta kehadiran ke depan podium. Yang satu atas nama Adnan dan nomor 2 atas nama Rama. Nomor 3 atas nama Ilham. Nomor 4 atas nama Evin. Nomor 5 atas nama Iqbal. Nomor 6 atas nama Rudi. Nomor 7 atas nama Yoga. Nomor 8 atas nama Dela. Ulan. Ya, Bukan ya. Dela. Bulan. Nomor 8 atas nama kami klarifikasi Wulan. Wulan. Kami minta kesiapan ke depan podium. Ayo, dam. Bila itu saya. Bila. Apa yang ada mari? Ayo, bila boleh bandam. Ya, enggak boleh. Jangan pergi. Nunggu di jurau ah. 8 rong. Tep. Apaan bohong? Yang je serot tu, yang je. Bulan tadi ada ke? Yang ulang dia ada. Ulang lewat tu. Bila budak dah biasa. Budak tadi kena pergi. Kajar. 8. 8 dah kat tu. Ha? 8 kat tu. Atep. Serot tu. Guru. Lalu persilakan. Pai mungkin dalam bukan. Berarti urung 8 round nanti. 8 round bang kacau. Berarti amplop ada daun. Tape ah. 8 tape. Ada kurung. Ada kurung. Berarti ada terong yang amplop ini. Pai nak jo. Jo pai nak kurung. Pai yang nak jo pai. Amplop 8. Oh, dah 7. Ini 7. Kan aku 8. Daripada nanti amplop dia putih sila beta powder nama dia. Pai nak kali hantai mi kurung kan hantai 8 apa. Mandu bro. Ai kurung pula. 8. Ni urau ni jelas. Pentingnya 7 baru. Mas Rodi. Bulan mesti ada hari. Naik drone. Kami kan ada aku. Pak tunggunya anak. Kamu naik drone aku untuk nyusun dong. Yang kali yatim. Ayah yatim. Ayah ya. Saya dapat. Ya pernah 7 dua tu. Haji Pak Amtama. Baca dulu. Dalam hal ini kami minta kesiapan untuk menyantun. Kami minta daripada ketua panitia ataupun ketua
Majelis Taklim Imami Ciracas, kepada nama yang telah kami sebutkan, kami persilahkan dengan segala hormat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Terima kasih kami ucapkan kepada adik-adik kami. Semoga biarpun sedikit bingkisan ataupun buah tangan, moga-moga berkah acara kita pada malam hari ini. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi. Dengan segala hormat, kami minta kepada tamu untuk langsung masuk ke dalam tempat acara, dan yang belum mencicipi masakan untuk segera mencicipi masakan dan lepas itu masuk ke dalam. Terima kasih. Ahmadu ya habibi, Ahmadu ya habibi, Ahmadu ya habibi, ya habibi, salam alaika, salam alaika, Ahmadu ya
مولانا يا حبيبي نبرح kamu bangunan titik Maulana ya habibi nafrah kamu bangunan titik titik halo lagi tajam bermusiru tapa gaki titik halo lagi tajam bermusiru tapa gaki Maulana ya habibi nafrah kamu bangunan titik Maulana ya habibi nafrah kamu bangunan titik titik halo lagi tajam dan musir tapak gaki titik halo lagi tajam dan musir tapak gaki tahu dengan cahaya Nabi sama dengan janji Allah tahu dengan cahaya Nabi sama dengan janji Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Maulana ya habibi nafrah kamu bangunan titik Maulana ya habibi nafrah kamu bangunan titik titik halo lagi tajam dan mesir tapak gaki titik halo lagi tajam dan mesir tapak gaki hai pokamo hai pokamo diterima amalan kamu hai pokamo hai pokamo diterima amalan kamu sembahyang kamu puasa kamu la ini banyan Bandung semua sembahyang kamu puasa kamu la ini banyan Bandung semua Maulana ya habibi nafrah kamu bangunan titik Maulana ya habibi nafrah kamu bangunan titik titik halo lagi tajam bermusir tapak gaki titik halo lagi tajam bermusir tapak gaki
Dengan segala hormat kami minta kepada semua tamu undangan untuk langsung memasuki ke dalam area karena acara akan segera kita mulai. Dan yang belum mencicipi makanan, kami minta untuk mencicipi makanan, baik asinnya atau hambarnya, itulah hanya kemampuan kami. Pada semua tamu undangan, kami persilahkan untuk masuk ke dalam. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Acara malam ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1444 Hijriah, bertempat di kediaman Bapak Fauzi dalam Jamaah Ikatan Muda Aceh Mengaji yang disingkat IMAMI. Pada malam hari ini kami nyatakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر محجلين وعلى آله وصحبه الطاهرين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم. Puji beserta syukur mari sama-sama kita serahkan akan Hazrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang telah memberikan kita nikmat-nikmat. Di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Namun di antara nikmat-nikmat ada nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita. Salawat beriring salam mari sama-sama kita haturkan akan kepangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana akan Rasulullah telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam yang Islamiyah, dari alam gelap gulita kepada alam yang terang benderang, dari alam yang tidak berilmu pengetahuan kepada alam yang berilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada malam ini. Salawat beriring salam kepada al dan sahabat beliau, yang mana oleh para al dan sahabat yang seiring bahu seayun langkah dalam lautan sama diseberangi
gunung sama didaki demi tegaknya kalimatul haq, yakni la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Salawat beriringkan salam tak lupa juga bagi ulama-ulama, baik ulama yang mutaqaddim, ulama yang mutaakhir, ulama-ulama yang mujtahid, dan ulama-ulama yang muktabar. Ulama-ulama yang masih Allah sisakan satu ataupun dua di atas permukaan bumi Allah yang fana ini, yang mana oleh ulama-ulama ini menjadi sirajam munira, lampu penerang tatkala kita dalam keadaan kegelapan. Ta'zim wal ikraman kami terutama sekali kepada al-mubaligh kita pada malam hari ini, Al-Ustadz Tengku Haji Abdul Halim Alsi, selaku yang mengisi acara ceramah Islamiyah pada malam hari ini. Dan takzim wal ikraman kami selanjutnya kepada rukun tetangga setempat ataupun rukun wilayah setempat, kepada Bapak RT Bapak Sa'ad. Dan takzim wal ikraman kami haturkan juga kepada seluruh masyarakat di RT atau rukun tetangga ini. Moga-moga kami dapat diterima di sini dengan lapang dada. Dan penghormatan kami kepada 3 matras pengajian, yakni dalam hal ini takzim wal ikraman kami ucapkan kepada jamaah pengajian As-Safwah Lubang Buaya, dan kepada jamaah pengajian Forsimak Condek, dan kepada seluruh jamaah pengajian Imami Ciracas. Dan penghormatan kami tak lupa juga yang terpantau di sini ada keluarga kami dari cabang tim Jati Sampurna, dan ada Tengku Asnawi guru kita bersama, dan ada juga Tengku Khairul Wasid, dan juga Tengku Fakrul Razi, mohon maaf, yang mewakili daripada jamaah tim Pondok Gede, yaitu Bapak Ketua langsung. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak-Bapak Ketua. Dan mungkin yang terkhusus ya kepada ibu-ibu jamaah Imami Ciracas, karena kalau bukan ibu-ibu mungkin tidak dapat terlaksanakan acara pada malam hari ini. Mungkin itu saja yang terpantau, bukan lupa ataupun gimana. Mungkin itu saja mungkin ada kekurangan dalam pantauan kami, namun dalam hal ini tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat kami dan penghormatan kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung kita mulai susunan acara. Acara yang pertama, mohon maaf, koreksi. Terima kasih kami ucapkan kepada tim zikir ataupun nasyid dari Imami. Dan langsung kita mulai dalam acara selanjutnya ataupun yang utama kami dimulai dengan pembacaan qari ataupun pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim
dalam hal ini yang akan dibacakan oleh Ustadz Tengku Bahagia. Kepada Tengku kami persilahkan dengan segala hormat. Dari Cilacap. Nah, kita tahu dari Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء وعلم آدم الأسماء كلها وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء قالوا سبحانك لا علم لنا